I pozdrav svima ljudi, David Games s vama. Danas ćemo igrati Head Soccer. Igrica je na Google Play, na Google Play, Third Play ili Google Play, kako ko zove, besplatna. Tako da možete i vi sebi skinuti pa igrati. Ja sam je hakovo, kao što vidite. Sam malo, da smanjim malo zvuk. Tako. Arcade, što se ovo čuje, mrš. Idete tu, sad ću vam pokazati kako se kupuju pare. Kad hakujete idete get more, imate na mom profilu, tamo na YouTube, upišite David Games, tamo ćete naći, imate kako hakovati igrice, znači, ali ne može za svaka, ima neke zaštićene, ima neke igrica koje je zaštićene. Tako da, idete ovdje, buy, odnosno, buy i kupite, eto. Lako, jako lagano. Samo da vidim što možemo na customs. Unlock možemo li šta? Unlock. Zašto nije unlockovano? Speed kick. A moramo pobijediti čitavu ovu. Nije igricu nego čitav možem reći. Kak se zove tetku Murendeku? Čitav čitav ovo, nije igricu nego čitav meč ja. Nije jedan nego arcade. Na njem morate pobijediti sve igrače. Sada lista dalje, lista. Dalje. Gdje je tu? O majko. Koliko vas ima? Ne, kupi. Sad mi je mračno u sobi. Šta se radi, sljedeći put će biti otvoriti toaletne, nisam sad otvorio. I ovaj mi je mitraljez. Zabi. Ne. Daj, ja pošteno. Vidi ovo. Jedva čekam sad da vam skinem šakama. Šta budala radi? Marš. Da te vidim ljepotano. Nek se menjam skinu s glave. Brate. Ne. Shit. Zabi sad. To, zabio sam gol. Gol. Ne. Šut. Kako? Šta je on, Njemac? Šta je on? Ne znam. Njemac je. Švabo. Pukni tu loptu, tetke ti dragi. Udari ga, razbij mu glavu, razbij mu sve. Sad ko zabije pobjednike. To će biti ja. Pobjeda. Next match. Igrat ćemo još šta je ovo. Kakav je ovaj? Ne znam. Na PlayStation ne znam napraviti facecam, tako da ću ja snimat kamerom. Ako vama smeta, recite mi u komentarima da ne snimam. Imam PlayStation 3, a ne može facecam se napraviti. Mislim, gledao sam po internetu i nema na YouTube. What the fuck? Ma budali. Skok. To. Ne. Dobre. Neće zabiti. Previsoko. Jao, brate.
Pa zajebi si gol. Ako vas zanima koji je u mene telefon Samsung Galaxy S3 Neo. Eto, tako da znate. Zašto mi šteka laguje kad ima 16 GB? Hajde. Ne znam šta mu je. Skoči nesrećo. Ne! Sranje jedno. Kako ovo nisam branio? Nexus si zabio. 9-6 već. Zato Nexus si zabio. Joj, stisnuo power opet. Joj, majko. Jao, da sam. Minuta pobjeda. Moja pobjeda. Ne znam da li ću igrati protiv ovog. A igrać protiv Hrvata. Hrvatina. Ne znam kako on ima moć. Odigram još ovo i to je to za ovaj video. Da ga razbijem glavu. Jo, ne. Fuck. Eto tebi. Ma nekog robota. A brate dragi. Ne. Ajde. Jel vi gledate Muđu? Ako gledate Muđu, Serbian Games, Insena i Miloša HD, napišite mu u komentarima ko gleda. Ja i pratim. Igra sad Muđa Beyond Two Souls. To je igrica dobra za PlayStation 3, onaj dio. Imam je i ja. Zašto mi lagaš? Morat ću obrisat nešto. Ovo lagam. Ne, opet sam stisnuo power. 5-5. Brzo, uzmi loptu. Nisam rekao da ovo meni uzmi. Aj reci da sam obranio. Jesam. Ali neću sad. Hoću. To te ja pitam. I pozivima ljudi za ovaj video. Vidimo se naredno u klipu. Ćao.